igama kuba isibongo kwakanzama bathi ngihambile bathi ngibonile bathi ngizenzile athi bathini kuba kutabe yini ngikwe ukaphuthumisa bafokazana ngotholodwa ngamenthi sethuluza ngihambi nalo frequency mini amqakile kusazoshuba kusanyezeka noma yini kungafavuke njengeke kabane ngulubhathi ubhathi ngulufuka amakhana indlondo enamagana amabili elesithathu elenkosazana dame ngasho ubusika nesihlobo nqwele ngaphuki inyoni ziphambene namalanga mthobo ugeleza ungabonakala ukuthi amaze khambaphi kubonakala lapho ephumela khona zitha zami ziyaxolisa mase zibona amandla semazulwini ngithanda kize ngithande nabangangithandi ngoba nabangithanda abake babangithanda kodwa namhlanje ngenxa yamandla ngokuma seliyangithanda okusho ukuthi nawe ungangithandi uzungithanda wena onyanyana foko ngiyazize ngibathana kodwa ngifakela nami sisi ngishilo-ke la izolo ngathi ngiyabona ukuthi udaba oluthinta uMax silihamba kakhulu and ngiyabona ukuthi kunabantu abaningi sebethola amathuba ngokufeza izinhloso zabo ngalolu daba asengathi cha ngizomcela uMax ngoba wayisholo yena ine-public platform wathi nginawo amandla okumkhuza wathi noJacob Zuma nawo amandla okumkhuza wathi nokuzana nawo amandla okumkhuza kodwa mina ngibone kubalekile ukuthi ngisebenzise ilungelo lokuba uking emhlabeni nasezulwini mase ngiphinda futhi ngisebenzise ilungelo enganingi zawubuye lokuthi ngikwazi ukumkhuza ayikho-ke into evamise ukujabula uma ngabe sengithe mina no noma uma sengithe yes ayikho futhi into ekuthiwa ayenzeki uma sengithe yes emnandi abantu abaningi bakholwa ngokubona so ukhona uMax Makhanya-ke uyini sawubona uMax Makhanya siyabona angibonge nje mfoka Makhanya ukuthi ngikhulume live uthole nekade ukhona wangithinta ekuseni namhlanje wathi ihhovisi lapha ngabe sengiyakhuluma nawe ngase ngenza ama-arrangement ukuthi fika kodwa mina-ke bengifikele wena bengihlelele wena ngiyathuka nje uma usufika nabantu abangaka hola madoda yes madoda yes ngiyathuka nje uma sengibona ufika nabantu abangaka kodwa-ke angikho lapha ngibonga ukuthi ufika Makhanya njengamanje kuningi okwenzakalayo kuningi ukukhulunywa emakhoneni kuningi ekuthiwa ngaziyozala umuntu mina ngizile-ke ukuzokutshela ukuthi enzani kepha sizobonisana ngoba angifuni masibonisana kuthiwe ngelinye ilanga ujikile masivumelana makumele singavumelani ngombono wami nombono wakhe ingahlangani ufuna siqede la singavumelana kodwa ngeke ngiphasise ukuthi sivumelane la kuyaba kusasa sengibona sedlonge impotho ngoba empilweni yami akaze Makhanya yenze into efana nale sizwana yeah so ke njengoba-ke sengibekile ukuba-ke sekukhulunywe kangaka mina nje nginembuzo mhlawumbe emithathu ewu-5 ngoku-understanda kwami emhlabeni ayikho into eyenziwa umuntu ohlakaniphile engenayo inhloso ethile ngiyazi ukuthi awutalapho umuntu oyedwa ngabe nginamanga ngithi ngisuke ngingaboni ngisuke ngibona ku-social media lapha wonke umuntu yabo ngiyadalapha nje futhi uma utalaphile udalapha kubona sengithi mina mhlawumbe ngoba indaba isegameni elithinta isilo nelithinta wena ngibonile-ke abanye osomathuba sebefuna ukufaka ngenkani isizwe sakaMakhanya nenkosi yakaMakhanya la inganileni khona ngoba akekho ongazi ukuthi awusahlala eMbumbusi uhlala eGoli akekho futhi ongazi ukuthi even inkosi nesizwe sakaMakhanya masikufuna asazi sokuthola apha eGoli yabo kodwa ngibone sengena kodwa kona okwami ngiyakuprepare nje ukuthi mina ngiduma nekhaya kodwa into engifuna ukuyithola ukuthi mawutshela lapha indlulamithi at the end of the day yini ofuna ukuyi-achieve Makhanya before ngisho ukuthi ufuna kuhambe kanjani la angiqale ngithole inhloso ukuthi mawuyitshela lapha indlulamithi yini ofuna ukuyi-achieve ukuze ngingakubonisi mina kanti sengihambe eceleni kwento ofuna ukuyi-achieve. Ake ngiqale nje ngibingelele kuwe King ngibingelele esizweni sonke sikaPhungana Mageba
ngibingelele kwisilo esihlele esihlalweni, ngibingelele ey'nduneni emakhosini nakubantwana bonke baseNdlunkulu kanye nesizwe nje sonkana saKwaZulu Natali and nakuzo zonke nje iy'ndawo ezihambisana nombuso wakwaZulu. Ukuphendula nje King Bhaka umbuzo wakho, okokuqala nje mina njengoba sewushilo ku-TikTok noma ey'nkundleni zokuxhumana, mina ngayiqhamulela nje ne-platform yami ehlukile kunabanye ngoba nga-understand ukuthi ey'nkundleni zokuxhumana uma ngabe ufuna ukuzwakala noma ukubonakala kumele ube creative, kube khona indlela oqhamuka ngayo engayifana ney'ndlela abanye abantu abaqhamuke ngazo. Okuwukuthi okunye kwezinto ezenza ukuthi ube lula ukuthi ngibe la ngikhona namhlanje noma ngibe nale nhlobo ye-content enginayo kwi-social media yenziwa ibona abantu ngenxa ye-platform. I-social media vele indawo kawonke wonke, and i-social media ayikho i-control ekhona noma akengithi nje ikomiti noma isigungu esibhekelele ukukontrolwa kwe-behavior yabantu ku-social media. Ingakho ku-social media wonke umuntu uyinto afuna ukuba yiyo kwi-platform ka-social media, futhi noma kungamkhuza umuntu ku-social media ukuthi why ube nje, naye uzoqhamuka nokuthi enganawa no-question ukuthi why wena ube nje. So ku-social media inkundla nje enjalo, umuntu uyinto yena athanda ukuba yiyo ku-social media. So ukuphendula nje lo mbuzo wakho King Bhaka ukuthi yini engifuna ukuyi-achieve ngokutalapha isilo, kahle kahle ngizocela ukulilokuza leli gama lokutalapha, mhlampe ngisebenzise igama lokuthi ukubeka umbono wami ngalokhu ekusuke ngikubona ngaleso sikhathi ku-social media. Angikusho lokhu njenge-disclaimer njengo-Max Makhanda ukuthi konke mina engikukhuluma nengikwenza ku-social media ngisuke ngijoyina into vele ekhona ku-social media. Akakafiki la ngiba creative khona in such a way that sengikwazi ukuqhamuka nento engaziwa noma engekho ku-social media. Ngingaqinisekisa ukuthi kusukela ekuqaleni kuze kufike ekugcineni ngifike ku-social media mina kuthuba inhlamba. Ngicela ukuphazamisa amagama akhe. Ake uvele simplify ukuthi ukutalapha noma ukukhuluma ngesimo at the end of the day ikhona into ozoyi-achieve noma ayikho. Ngifuna ukuthola lapho ukuthi yini ozoyi-achieve ngokuhlaba ubhekisebisile, yabo. Akho lutho wangiphendula-ke ya sorry ukunqamela kanjalo usungiphendulile. Ngibona le team engake uhamba nayo i-security ney'nsizwa ngiyakubona ukade futhi ayikancane kakhulu. Ubani okhokhele ngoba mina honestly mina ngikhulume as if uza wena into engiyihlelile mina, yabo. Ngihlele i-transportation eletha wena, angaze ngihlele security, yabo. Nale kade ukhona sihlele ama-flight ukuthi wena wedwa uze. Labantu abangabe ubafice bela KwaZulu-Natal noma usuka nabo la usuka khona ngoba napha phela bakhona abafikile. Ufike wabafica la, ubafice la ubani okulungiselele bona ukuthi kuze nabo la esigodlweni esikhulu. Njengoba nje mina ngisemkhakheni ngokomsebenzi, bayazi abantu abangilandela ku-social media ukuthi vele mina ngisemkhakheni vele we-security. So kuney'nsizwa-ke ey'ningi engazana nazo ezigudi kakhulu kulo mkhakha lo we-security. So ukusuka kwami la ngikhona after i-call yakho King, ngiye ngacommunicate-ke ney'nsizwa engizaziyo mina i-security ngayiqala la e-KZN ngakhuphuka nayo eGoli njengoba namanje ngiyo. So lokho kuchaza ukuthi kuney'nsizwa engizaziyo ezigudi kakhulu kwi-security la e-KZN kanye naseGoli. So ngiye ngacommunicate-ke ney'nsizwa zasabela iy'nsizwa, ngifike nazo nje iy'nsizwa ngenxa yokuthi ngiyabona ukuthi ngiyayidinga i-security kulesi sikhathi njengoba kunjena nje. Usho ukuthi kahle impendulo yakho ithi usuke la usuka khona weza KZN wafika sekune-security ekulindile, umehluko ukuthi le security ihlelwa wena. Yeah, okay. Hhayi ukuthi khona abanye
abathe bayakufaka i-security ngoba nakho mhlampe bayazonana nawe eyakho nje iy'mpilo zakho ayikho imali futhi ozokuphela kona bayavumile. Hayi insizwa nje emphila nazo kakhulu emhlabeni we-security vele esisebenzisana nazo kusukela nje kade saqala ukusebenzisana nazo emkhakheni we-security. Ngivolontirile madoda. Hayi no, ngenza ngidlule nje kubona ukuze phela makwenzeka mhlambe kukhona umuntu la yakhona kuyishilo kulo harsh nazo insizwa nyazizayo zivolontirile kodwa ke uzifihle laba zomatala. Yeah. Okay. Okusho ukuthi khona impilo yakho laba zomatala. Ake sithi no hayi asudlule phela zona lapha imali ukhulume ngokuthi uyabingelela kwisilo esihlabeni amavidiyo akho bengizwa ukuthi ngoba ukuthi isilo esihlabeni uthi uSmartCard uma uthi ubingelela kwisilo esihlabeni ngabe usho kwisilo uMisizulu noma usho kwisilo uSmartCard ukuthi esihlabeni ngisho kwisilo uMisizulu wawuhleli esihlabeni uhlelo esihlabeni. Okay. Hayi mhlawumbe bese ilapho ngena khona ke mina yabo. Cha ngiyakuzwa. La ngena khona mina ngithi Max angifuni ukuthi into ozikhulumayo ngesilo noma ngubani akubona iqiniso sezwana. Angifuni ukuthi ngoba angamtholi umuntu mhlawumbe wasezinkulu othi amanga labashiwo Max. Kodwa into engifuna ukutshela yona ukuthi empilweni nje khona ubuhle bomuntu khona nongabi uhle bomuntu khona negative khona positive. Nawe Max ikhona into embi ngawe kanti futhi khona futhi enhle ngawe. Nami njengophumba ikhona into enhle ngami. Ikhona futhi nento umuntu angathi yimbi ngami. Yabo yimbi ngami. Nami ngikubona mase ngifaka u7 lo ogcina ongahlehli ukuthi ngaphela khona abantu abashoyo ukuthi akudde inkinga ngazifaka no7 ukugcina ngiciki yabona ingoba ngisuke nami sengifuna ukuthi bakhombise ukuthi mase ngilaphambili angihlehli futhi ngiyamawo kodwa ubehluko Max awuyilwi impi engekho into ozoyi-achieve angase yazwana yini awuyilwi impi engekho into ozoyi-achieve uqala ubheka ukuthi uma ngenza lokhu ngizotholani uma ngingakwenzi ngizotholani awuyibeki impilo yakho at stake kodwa ingekho into ozoyi-achieve. So ngithi mina-ke njengoba sewufike la esigodlweni ngoba sengizuyile ngithi mina Max kusuka namhlanje yabo ngiyacela ukuthi noma kuthubani obesejabula ngokukhuluma ngesipho ngiyacela cela mina ukumbhaka ukuba asisihloniphe ngoba sesihlabeni noma singangasho isihlonipha sona isipho asitheni isihlonipha isihlalo uma uhlonipha isihlalo uyamhlonipha nomuntu ohleli angithi ngoba manje la sisesigodlweni uhlonipha isigodi noma ulala yabo njengoba uhlonipha isigodi uhloniphe mina uhloniphe nezinyanya uhloniphe impala angithi uyazi lokhu kwesihlalo akukho about kakhulu umuntu osuke ehleli kusona about ukuthi obani abahlale kulesihlalo ahleli kusona labantu abahlale kulesihlalo abahleli kusona ibona abathi mayisehleli bese bemnika amandla including ngoba bathandayo ngeke ngizwe ukuthi uyamthanda uNdlovumbane uNdlovumbane uhlalile ngesihlalo siyabona njengoba ehlalile ngesihlalo uhleli kusona nawe namhlanje isimisizulu uhlonipha isihlalo once uhlala kusona khona amandla ehlela kuwena automatically uma kulomkhakha wobukhosi Max akuyena umuntu odecidayo ukuthi uyabheka kakhulu udecida labantu obahlalele esihlalweni uma bengasadingi esihlalweni akushiyo ukuthi uyaxoshwa noma uyasusa uyazi lezi njani bayakubulala uyafa uma ungasidizeli isihlalo akukhulula kakhulu uyashona masadini uma umuntu ethele esihlalweni kuthiwa akekho right kodwa usafika shuthi laba balele bayamthanda ngoba mfethu mina ngeke ngigaxelise mina yabona yikho into engiphatha kabi njengokubona sekwenziwa ama-media briefing amaningi enziwa abantu engabe bayasivikela isihlalo uyabona mfethu ukudila ne-social media uma ufuna into inga-trend ukuyizima uyabona once wayi-entertainer ukuthi ufaka yiphi i-effort once wayi-entertainer into ye-social media leyo nto usuke ukuthi ayiqhubeke kukhulunywe ngayo uyabona lama-media briefing iwona ezobonakala amaningi uyabona nje Max selokhu waqala ukukhuluma amagama wakhulumayo noma ingobani kodwa ayiyalazi into yakho ipublishwe kuma-TV like koNewsroom okusho ukuthi ihambe
kodwa kube nohlobo labantu abangayitholi abayezinye inhlanga ngoba niphusha ngesizulu bengabe kuliwa nama-content aliwa ngesizulu khona inhlanga angafinyeleli kuzona kalula kodwa mase kubizwa ama-media briefing kubizwa abantu abakhuluma isingisi ey'nhlelweni zabo kubizwa abakhuluma amanye ama-language isiZulu amanye ama-language uyabona isho ukuthini lona sekumele bambize i-media briefing kuthiwa kutshelwe nabantu abangekho aware ukuthi KwaZulu-Natal khona umuntu okhuluma ngesintu bese beyabuza abantu bathi utheni lo muntu angithi bengekho aware bathi utheni lo muntu mase kuthiwa hayi uthi isilo sinje sebekhuluma bebodwa kwabamhlophe sebekhuluma kube bodwa bengasikhuluma isiZulu lapho bekhona sebeyakhulukelana ukuthi there is a young man in Durban that young man they speak nothing but fact about the sitting king yabona uthi le man bese translate ubani owenza lowo monakalo ukuthi ihambe izifike lapho ilabantu ama-media briefing so mina ngithi ngoba amandla ami esikhulubhala ngicela leyanto yama-media briefing enziwa abadidiyeli nenziwa abantu abangabe bazivele ayivalwe yakho ngoba i-escalator into engabe siyayiphuza kahle ayivalwe yakho bese ngithi mina wena Max from today ukutyala isilo noma kuthiwa ubani okuthembisa amamiliyoni ngithi fusek kulokhu okuthembisa amamiliyoni imina manje sekhulumile fusek yimi noma kuthiwa Max ifuna amabutho agrisha emva kwakho athi sizokulwela sokufela Max ngithi mina njengophilibhani ngithi kusuka namhlanje fusek lezo nto lezihlohlayo makhona izihlohlayo show mina uphilibhani angisho ukuthi shintsha i-content yakho kwabantu abantu kodwa ngizokhuluma ngobani na ngikhuluma ngendlu lamithi ngoba angihloniphi mina yona ngihlonipha nabantu abayibeka esihlalweni uyazi bahlala esihlalweni usuke kuzoba nembango kuzoliwa ngayo yonke indlela kuqala kwakuze sihlaselwane uyabona kodwa ngenxa ka-government okhona ayisenzeki yani yabona akusakhitheki igazi labantu ehlala esihlalweni ifuna sishayele izandla yona uyabona kodwa i-social media ibisifuna ukuyibuyisela lapho ngibonile ukuthi nama-media briefing sebegudlana ngisho bodwa ngokobukhosi nangokwezindawo nangokwemakhosi okuhlukana kwabo ukuthi leya nkosi ethini njani manje yana yini ngenza ukuthi umdidiyeli wakamazakazi unjena umdidiyeli wasendaweni ethile kunjena akufanele ukuze ufike lapho yingani ngithi mina Max ngifuna umthembise manje na ukuthi njengoba silapha esigodlweni uyathembisa ukuthi noma bangathi bafaka malini singamane sibalefake lo mali uma kukhulufidile makhona ngathi uzosukudlile mina ngabefana because angifuni kube nabantu abazolokhu bekusebenzisa for inhloso zabo makuliwa impi langaphakathi yomndeni ngokwekundla zabo zokubekana bodwa ngoba awusoze waba isilo sabazukuzana sabazulu ngoba uzulu isilo sakho yakenza nje ingakho ngiyithandile into eyenziwe isilo salamakhaya esivele sangayihlanganisa ngiyithandile sangayihlanganisa salamakhaya isizwe wazimela geqe kwathi noma bethi bayafuna ukusifaka sangayihlanganisa ngoba naso asikuthuli angazi umuntu uyabizwe ngiyavuma King abantu bazokhumbula ukuthi vele mina ku-TikTok uma ngabe ngikhuluma ngithi mina nguMakhanda noma ngithi thina suMakhanda abantu bayazi ukuthi kunento ebizwa nge-content so uma ngabe ngithi thina suMakhanda akukho labaziwa khona ukuthi nginesikhundla mina ebukhosini bakoMakhanda angikho kwi-position yokurepresenta isizwe noma ubukhosi bakaMakhanda so bengicela ukuthi abantu bangayizwa kabi lento uma ngabe ngithi thina singoMakhanda ngisuke ngidonsa abantu ngadonsela kimi personally not esizweni sakoMakhanda ngoba angikho kwi-position yokuthi kukhona izwi engingaba nalo esizweni sakoMakhanda anginalo i-position so uma ngabe ngidonsela abantu kimi ngibadonsa ngine-language noma nginendlela i-strategy mina ngoba ka-social media engisebenzisela abantu ukuze bangibheke noma banginake. Number 2, okay kuloko ke ngichaza ukuthi lento yokuthi ngithi mina thina singoMakhanda abantu ababeclear lapho ukuthi ngisuke ngingasho isizwe ngisuke ngizisho mina ngidonsa i-attention yabantu ngidonsela mina bese sidlula lapho size kuleyo show yoKing
mengabe usichaza isilo ukuthi ukuhlala kwaso esihlabeni sihlezi kanye namakhosi ake ahlala kulesi sihlalo. Ingakho King uthe mawushaya ikhwela noma bengikude kanjani bengikude impela King. Mhlawumbe abantu bayibonile ivideo ngise airport lengabe bengikude kakhulu. Kodwa uthe King mawushaya ikhwela enhlizweni wami kwavuka ukuthi kahle kahle vele mina akuyona yonke lento engangihlosile ngamavideo ebengiwenza. Futhi mina bengingeke ekutheni ngempela sengidelela isilo ngalendlela lokuthi sekumele ukushube ngalendlela esekushube ngayo. Mina bengizenzela nje ukuletha umbono wami njengomuntu kazana emphakathini. So ukushaya ikhwela King ngibone kuyithuba eliyingqayizivele kimi lelo onginikezelo nento futhi engiyithandile King ngithandile indlela owenze ngayo uma ngabe ungibiza okuyinto ke engakenzeki kuwo wonke lama media briefing enzeka akakenzeki ukuthi kukhishwe izwi lokuthi Max la ukhona siyabiza bese kube ukuthi ngidelela lelovu akakenzeki. So ngijabulele kakhulu indlela ongibize ngayo King iyona engithobisile yangenza ukuthi ngisabele fast ukube izinto zayivele zenzeke ngalendlela ngaba zikho la zikhona njengamanje. So ngiyabonga kakhulu King amazwi akho ngiyakuthembisa mina ukuthi vele kwangeyona inhloso yami ukuthi lo mlilo ubhebhetheke kanje kwangeyona inhloso yami futhi lelo mlilo abantu bayazi ukuthi ubhebhethekiswe yini nini. Mina owambe ngizenzela nje into engijwayele ukuyenza TikTok ekade ngaqala ukuyenza kodwa ayikaze ibe umlilo obhebhetheka kanje. So ngalokho ngithi lento ngempela nami ngithi ayiphele manje ayiphele angeke ngize nje ngisakhuluma ngesilo esihlezi esihlalweni njengobusho King okunye ke King ngiyafunda lapho imali yomakana akesize kanjani ngifuna ukuthi ngihambe lamagama akho yabo ngoba ngiyabona ukuthi why usikhuluma kodwa kuningi nawe ukuthola yabo uyabona la uma ngabe ngiyakhumbula nje usho ukuthi ningomakhanda ukusuyasho futhi ukuthi imvelaphi yakho ayikho kude nobukhosi bakamakhanda yabo. So ngifuna ukubakhavake labadidili lapho yabo lapho into ebekuyifuna mangibathola nababake lo ndlela uzokugcina bebefuna ukuthi inkosi yakamakhanda izidistance kuwena yabona befuna yona hayi kahle kahle ngoba ngempela bethi ikuthumile cha abasho njalo bathi ayizi distance alikho iphutha elikhulu uma ngabe lokuzana lesho njalo. Okwesibili manje khumbula phela ukuthi mawukhuluma ngecontent yaku TikTok abantu abadala obaba la sibabona media briefing abayazi indaba zama content yabo abayazi and ngathi bengazi ngisho ukuthi umuntu manje awusasho ukuthi akahlasele ngoba nje ukuthi yathi ayisashilo yona badala ngithi phela bayile into endala kudala bekuziwa ngalo bekhona iDC la umuntu omesandleni abiza ngaso iDC abazi manje ukuthi uhulumeni nonayo lokhu mase ehlangene nabanye umqondo ukuthi shwi bengafika yabona abazi ukuthi umuntu bengamkonile uvulelwa icala yabo icala malivuliwe bese ke amaphoyisa afunayo yabo kodwa ke sometimes ukudinga ukuthukuthela kuyayihlula yabona le into engichazayo sometimes kuyayihlula ingqondo so kusenzele ukuthi nathi singasale sesibahash kakhulu bantu ibahlulile lento abantu basebenzisa ithuba lokuthi bakwazi ukubonakala ngoba khona besingabazi esibabone ngoba nakho sokukhulu indaba yakho mawuthi ubaloya uyakhazela ukuthi hayi usibani bani uyini ukuthi uvela ngalendlela. So kusenezinto ebesinayinakile ezamanye amakhosi nani ebeseyifuna ukuvela ngalento sengithi mina njengophila ngithi mina phuma ke udumileke emakhaya ukuthi masuhlele embedeni uyijike yonke into kade uyikhulumile mhlambe sekukaningi nami ngibona ukuthi awu waxolisa umakhaya ngithi yabona masubheke phezulu seziyakhala kwenzakalani ngabe usulele ubheke phezulu konke evele ihlebele ithi bayadabela bonke laba abantu laba uqoqiseke iphutha kwenzakalani. Ukulala kwami laphana embedeni mhlambe ngingathi nje kwamina okunye mina kungaqondi mhlambe nje singasho ukuthi no uma ngabe kuthiwa nama ngazi umbe kodwa engingakusho mina King akukho engikusho ngoba ngihlose impi noma ngihlose udlame okuningi it's all about uTikTok
akukho ukuthi sekumele manje uhlangane omakhanya uhlangane obani uhlangane omhlobo uhlangane ozulu uhlangane ocele cha okuningi mina engisuke ngikusho it's all about ukuthi talking ngitshela ukuthi kuzophelela khona ungabhebhetheki manje nake sekubhebhethekile bengifuna ukuthi ke King okunye ngibonga nje ukufunda kunezinto ongifundise zona la uma ngabe ukhuluma nje abakade ukhuluma nje ngifunda indaba nje leyo isho ukuthi ohlezi esihlabeni usuke ehlalele kanye nezidalwa ezamakhosi ezahlala la enye information leyo ebengekho aware of yona mhlambe ezinye izinto kwi-social media thina njengabantu be-social media siyazenza engingazini kune-information eningi nolwazi oluningi othi uma ubabuko baba behlangene lapha kulesihlangano lesi uthuke uthi hawu kanti sinento njena esizweni izinto esingayibuki njengokusho nje kunobaba ngempela esingabazi laphana uthi musuthi uyabheka hawu izwe lethu lonakala kanjena kanti bakhona abantu abangasiza bese ubuka ukuthi hawu yona lento yimbi lento engiyenzile ngiyayisola ngikusho lokho kodwa musubuka ukuthi cha sisekhona ithemba amakhono baba abakwazi ukuhlangana kanjena kodwa yabona iloko nje King engingakusho ukuthi lokhu mina ngifunde esinye isifundo la ukuthi cha isizwe sinabo bona ubaba sekuyibona ukuthi siyadinga ukufundisela ezintweni eziningi esifundisela mhlawumbe ngaba sikho la ukube ezinye zezinto mhlawumbe si-aware ngazo shutho baba laba mangabe kuthulathula ngoba basekhule bavela akukho impela esikwaziyo ngabo siyathuka nje mangathi angisho ukuthi bekowobani abebevele lapha impela amakhosi abahlonishwa kodwa asibazi siyafisa ukuthi kube ukuthi ngaba zikho izinto ezisihluphayo njengomphakathi okumele ngabe siyabazi ngazo ebese siphinde siyabona ukuthi siqaphela kanjani ngoba kunamadoda anje asengamele njengamanje asiwazi so njengoba siyabonga nje ukuthi asevelile ngalendlela avele ngayo kodwa nje sesizoqhubeka lesibazo baba ngoba impela mina bengingabazi indlela lethi njengoba ngilawula lento yabo into enjene ilawula ngendlela eningi yabo ya eliya ngilawula ngayo yabo sakhona futhi elinye libazika leli yokuya nabathu sakhona yokuya nabathu yabo ngikubonile nje nginokwakho ama-media briefing phathi yathi ngithanda angishabiza nje abonke angirespond futhi wangilami nakuma-media briefing ngiresponda mina kwisilo hayi media briefing ngiresponda kwisilo ukuthi lapha kwisilo khona amakhosi abanikazi baneyambasi yiwo lawa enze ukuthi ahlale noma kuthiwa ngelinye ilanga siyasuka isilo ngendlela esingasuka ngayo esitandweni ila makhosi ayokwenza iplani angasebenzisa ngisho bani ukuthi ahlale awukho umlando ekuthiwa inkosi vele ihlala esihlalweni ithi sihlele esihlalweni iphinde kuthiwe sisuka manje sesifaka lo iphinde sisuke sekungena lo iphinde futhi kuthiwe sephuma lo kuthiwe sesingena le akubona uma phuma ngene lento yokhosi lamuntu igoli yayize ngisho okusho ukuthi wena makuthunyiswa lesihlalo ngelinye igama lapho singahamba nesithi ukuthi makuthiwa siyaphumisiwe futhi kufuneka amakhosi lawa abalesihlalo abasithathe umhlabeni usingena khona ngoba ungena komuntu okhona sasesikole sokuzule ingasehlisa ukuthi awusephuma manje sengena kumanje inhlekisa yabo so mina mase ngizoyicommunicate le ndaba noma futhi ngeke mina ngisho ukuthi ngoba ngiyazi ukuthi ziningi izinto ezongena sekuthiwa woza kusithangana ungayi lapho kusithangana angizothi ungayi lapho kusithangana ungayi lapho kusithangana yabo as much as abantu abadala behlonishwa kodwa kubalulekile ukulandela indlela angithi aba mina kungcono indlela ilanga eliyofika uyogcina uyile wisilo bahlala phansi naso but into enjalo ejaba yangizothi njengoba ngikukhuluma ayichafi into enjalo njengoba nje sikhuluma kanje baningi abantu abazwayo basikhuluma kanje into ebalulekile ukushintsha wena ungasayisa amagama lapha indlela yethu ngoba sithanda indlela yethu yangizothi mhlawumbe okunye King
Asiphawule kule ndaba yabantu ekusolakala ukuthi basemva kwabo. Siphinde siphawule King kule ndaba yokuthi yimpi lena mhlambe ngilwa noZulu. Mhlambe ake siphawule siye. Asiye khona into ongasiza ukukhuluma njalo. Sithi thina indaba khona noma sithi kusuka manje bangasofaka umoya kuwe. Uma bengekho ukuthi uyabona khona ukuthi ukhuluma into kodwa umuntu oyalela bathi awunamanga. Angijabule manje ufike lethina kangakanani. Mina ngokungibhaka nje uyachaza ukuthi ama-security abangani bakho nani nani. Into engibuka mina ngeke bengaphuma uphili. Ukuphuma kwabantu abangaka ngengisasho baphethe ingalo ngathi sisibindi aba-advertise. Uyabona ukuthi ngathi umuntu obukayo angikuthanda mina angikhulumi ngesho wena. Umuntu obukayo wabalethizwe ingaka nazo ezinye ngaphakathi esigodlweni nazo ezinye ngaphandle laphaya. Yonke iyodwa ayiniki ukuthi lo muntu akanayo isapoti. Kodwa into ongayichaza uzuyeke kodwa ufike ingayenzi setting umuntu ufuna umshiye la umqondo wakhe usaphela khona. Uzojikwa ukubona wena ujika umuntu. Lela jiko ukuthi uthini ngomlomo. Yayithi into engisho wena. Uwe kumele indlela yakho uqale manje uyishike njengoba ufike esigodlweni. Akumshinyana eyake yafika la esigodlweni sekuthe ayifike. Yaphuma la yafika yadila ngaphandle. Ngicela ngezinyanga lapho. Yabo akukho ngisho bani mase kufike la nje kuphela. So nje udaba lesilo lokuthanajwa uMX siyagqoka namhlanje. Akuphelile. Asiyihambe lapho ke sofika isikhathi la ngiyosho khona ngithi ake hamba uyohlala phansi nendlula mithi siyofika isikhathi leso. Kodwa ngeke sihlelwe noma ubani. La ngizwa ngithi ngikwazisa mase ngithi hamba uyotshela yini mase ngithi hamba. Uyohlala phansi la. Okwamanje nje asibambe ukuthi ayi excuse. Endlunkulu bakhona izimpi zabo ezifemeli abazini izimpi. Thina siyobona mase kuthiwa nansi into esiliwe sekufuna siphathe imkhonto kwemali la siyogwasa siyovela singalapho thina. Asinangeni ekutheni sithi sithela phansi isithunzi ngoba baningi abantu abathintekayo thinteka abanele kakhulu. Yabo. Ingakho ingilose kuwena noma isidalo sikwazi ukungibona ngaphakathi kwejula kwakho. Yabo. Angithi uyabona manje zonke indlela phakathi emails ya edamini labakanakana lokho zisebenza eziphezulu. Lapha suke simela abantu abahlaselwa yimoya emibi. Support indaba zawo sizikhuphula. Ngoba kenzeka mathusi usekindeni thothi sidala siyacindezelela. Siyaphaka manje manje ngizophakama lokuphakamisa lo makhaya. Base ngisusa lemoya ebisithi icabanga ukuthi manje utholakala esethiwa ngiyaqonqa as if nje inamazwi lawaphana obandlulu. Yabo. Umuntu nje makani uyasupportwa isidaba sakhe. Njengoba mina ngifuna isidaba sakhe. Nedaba zendlula mithi izona elisihlaba. Nedaba zalabantu ababeza phakathi nedamini lamakhanakana le. Kobe beza nedaba zabo. Ingakho into kobe ngiyeza kobe beza ngezinto phezulu. Njengoba nawe uzini usenedaba zakho ziyajabula. Ngoba ngilalela abantu bangiyalele nedaba zabo. Ngaphandle komuntu ofuna ukufeza inhloso. Akekho umuntu ke ingakho nje ngisho ngaba open ngathi uyeza. Ngoba benginesho ukuthi mawuwabuza umi akekho umuntu ongavimba ukuthi ngivimbe endleleni athi uzovimba ungeke into engeke izenze. Ngeke nje kuthiwe siyaphuma sesihlala kwabantu la. Nonke ngathi ngena nendlini nalesi ukuthi yena ngathi ngena nendlini ivaleke la. Ngaziphumela ngeke umndeni into. Uyayibamba la. Salute. Cha angizivalelisi. Siyacela ukuvalelisa kakhulu sibonge nje ukubona bonke abantu ababukayo. Sibonge nje noMax uyazikhomitha ukuthi nje ngokuthi mangikhuluma angizwe nokumhlonipha uthi ngoba sengikhuzile ngeke nje kuphinde uthi uthathe amagama wabhekisa kundlula mithi. Kodwa ngelinye ilanga uyobonakala enqoma bengabe unomuntu amlandelayo ngoba sivimba ukuthi alandele umuntu amthandayo. Belandela umntwana uSimakade uyengcomela nomntwana uSimakade. Belandela indlula mithi uyengcomela indlula mithi asingeni la. Futhi beyicala phela abanye abantu ngesimvimba ukuthi ungadala. Ngesimvimba. Kodwa mangabe sekuthiwa nanku umngozi umngaka sesibona ukuthi singakwazi ukukhuza efuna simkhuza. Shuthi ke uMax mawungathi uqabele naye ungakasithinti ngoba kwadeclare ukuthi napha abantu mawungathi uMax uyahlupha ungakasithinti shuthi nawe uyazibangela nawe uyazibangela. Yabo ngena la isakhe saka Max nitsizwa nitsizwa madoda hayi bisana hayi sifika yasizwe sanga
Nginibingelele bafethu, welcome back to Chef The Soul TV News. Welcome back to my YouTube channel. If you are new, please don't forget to subscribe to this channel. Don't forget to like this video and also comment on the section if you have anything or fisa ke ukhomenta uyisho. Hayi, ngiyayibuka le video kaMax no King Bhaka lapha. Ngiyabona ukuthi inkunzi malanga le kahle isuke iphaphiswa ilama ilama comment lawa esuke wabona la ilokunconywa lokugcwele la kwi comment section yama video asuke ewenza yabo ngamanye amazwi ukuhlohlwa uyabona ukuhlohlwa izinto oyibonayo uyitshela ukuthi wenza ngcono noma wenza into enomqondo kanti ngaleso sikhathi uyalahleka uyaduka uyaphela nya bese kuzoba ilento yalama video asuke sponsored by abantu ngizothi private individuals because I feel like into leyiningi esuke ekhuluma ngazo Max Makhanya you can see ukuthi ke usuke nolwazi ngaleyo nto and futhi ngathi kusuke kune source primary source ayithole kuyona leyo information yabo ukuze ezoyiphusha kahle ke le agenda asuke ephezulu kwayo yabo. So usuke umuzwa nje namanje uyamuzwa ukuthi okay fine even ngisho ngeke ze ba disclose abantu because into ngeke azayenze leyo ukudisclose labo bantu kuyobe kusho war against labo bantu or else mhlambe ke war in between lo muntu okade ke kuthiwa akalwisane naye ngenkulumo because kumele sazi ukuthi izinto eziningi ziqala la bese ziza la uyabo. So uMax ebusweni yebo uyambona ngazisola but sekuyokhuluma izenzo because iziningi izinto ake akhuzwa kuzona ukuthi akayeke ukuzenza kunokuthi ake ayeke ukuzenza wavela wazenza more ushilo nomacingwane lapha the time ke kune briefing yawo amakhosi la ukuthi ke kwenzakalani kwenziwe njani futhi ke ngalesimo esibonakala siloke esibhebhetheka ngenxa yakho Max eloke ekhuluma ngesilo esho izinto ezihlukahlukene ngesilo and kubukeka ngathi ke futhi ngaleso sikhathi ke uthunywe abanye because uyabona ukuthi isihlalo siyanyakaziswa yabo njalo ngeke kube khona ukuzinza kancane kuthulakala kuye futhi sithi ukunyakaziswa kancane isihlalo ke sikhosi ke isilo lapha yana ke njengoba kuyisona ke isilo ke umisuzulu esikhona lapha yana ke esihlalweni ke sokhosi. Ziningi izinto ezigcina ziholele ekuthenini ke sithinteke kwasona isihlalo. Uqala nje vele siyazi ukuthi kunezingxabano ezikhona ngaphakathi kanjani. Kuyichilo kodwa ukuzwa abantu abaningi bethi hayi akuyekelwe abantu ke balapha yana ke ngaphakathi ke endlunkulu noma abantu babumndeni badile nayo lento yesilo noma kanjani ekugcineni kwakho konke abantu kahle kuyibona kumele ngabe balwela isilo abantu aba representwa isilo represent umndeni family yaso kuphela cha inqumo ezithathwa isilo inqumo ezi affect isizwe sisonke especially ke samaZulu ngizosho kanjalo ngoba vele si represent amaZulu isilo manje akwazi ukuthi kungathiwa amaZulu awahlehle angabi nalo uvo ezintweni ezenzekalayo lapha kodwa kusho lokho ukuthi ke abantu abakhulumela noma ikanjani nanoma yini abayithandayo yebo abantu kufanelekile ukuthi bayibeke imbono yabo. Izimbizo zenziwa amakhosi kumele kube nendlela enza ngazo izimbizo hayi lento yama media briefing ngoba nami ke ithanda ukungibeka komunye umqondo yabo ngathi ke khona ukufuna ukubukwa okukhona phakathi yabo ngendlela ekujike kwenzeke ngayo
ngoba namagama ajika asetshenziswe singakhohlwa phela ukuthi ke nathi njengoba ke ngisho kuthiwa ke sisesayidini elwrong elright siyambona umuntu wrong siyampointa isiphi isifundo ke kodwa simfundisa sona mawukuthi ke even ngisho nalapha esethula khona izinkulumo zethu sikhuluma ke amazwi futhi agcwele inhlabathi ke ngamanye amazwi ngikhuluma inhlabathi ngikhuluma ke ngenhlamba ngoba khona abantu abajike bayisho nje inhlamba nje kwazi umuntu ukuthi ayiyena ke inhlamba nje into yakhe njani njani. Kona kuumusa lokho kwenziwa ke uKing Baka ukuthi ke akakhulume nayo lenkunzimalanga because baningi ngisho abantu ke abazo ibona noma sebeyibonile vele le video noma le live ekade ikhona between then kwase kwaba nengxoxo ephakathi kwakhe ke uMax wakwaMakhaya naye uKing Baka. Kuyinto enhle lento eyenziwe uKing Baka ngoba uma ngibheka nje lapha enkulumweni yabo uyezwa ukuthi okay ulo uMax Makhaya okuningi akukhulumayo kuyi-influence from thina abantu futhi esizibiza ngama-followers akhe noma ama-fans yabo or ama-supporters akhe. Yonke into ayikhulumayo lapha noma ke okuningi nje aku-highlightayo akukhela phezulu nokho yiko ukuthi ke into ama-comments for sure uyawafunda but kujike kwenziwa ama-video ngento oyibonayo ukuthi ayikho right. Ama-video uthola ukuthi kwenziwa ama-challenge hayi uyanconywa kuthiwa inkunzi yabo umkunzi okungenzi lutho okungalethi ishintsho olisile olungalethi isifundo kubantu. Mase umbukisisa kahle uyabona ukuthi umfana osamncane lo into eyinkinga yilabantu laba ababelethe ngemuva abaloke bemphusha nje uma kuwukuthi bakhona bayamhlomekisa ke futhi ebuye ezohlomekiswa yilabo abayibiza ngama-fans akhe. Sibonga nje ukuthi ke kusenabantu ababonayo ukuthi ke ebudaleni babo abenze ngendlela ekuyiyona yona ukuthatha umuntu umbeke nje la umbuzo embuzweni umbuza yona impendulo eziright azoziletha yena maye engakwenzi lokho kusho ukuthi uyayazi lo muntu into eright ebekumele ayenze kusukela ekuqaleni ukuthi nje ubudedengu bakhe busekuthenini akanaki yabo or else uyanaka kuwukuthi ke u-ignorant to lezi zinto lezi ezirong aloke etshelwa zona ukuthi ayibo iyeke lento ngoba kade baqala ukumkhuza uMax ukuthi ke akayiyeke indaba yaseNdlunkulu abo especially ke khona umfowethu oke wakhuluma ngeindaba zokuthi ke yabona into meke yathinta isibeletho nokuzaleka komuntu leyo nto leyo ayihlangene nawe wena muntu mhlambe singathi ngisho kuthiwa isihlobo salapho uma kunabantu abadala bakhona kulowo muzi loyo ibona abadedelwayo ukuthi baqhubeke nayo leyo nto lokuyikhuluma ngoba kusuke kuvele kusukela kwasekuqaleni wena mhlawumbe usamncane basuke benalo ulwazi lwaleyo nto futhi mhlawumbe kusuke ukuthi kade leyo nto ke bakhuluma ngayo yadlula yaphela indaba yayo. Mawuzothi usumdala uqale phansi uyihlokoloze wena njengomuntu mhlawumbe oyihlobo noma oyini baye bangakutholi ke ukuthi ke babe nokuqonda noma ba-understand kahle ukuthi hawo kahle ke manje sesizothini ngoba phela lento le sake sakhuluma ngayo. And abantu abaningi izinto ebezenzeka ngaphambilini ke emandulo ngisho kuziphi nanoma iziphi izibongo kuyimkhuba yangalezo ikhathi abantu abakhona namhlanje ababengenayo icontrol over zona. Awukwazi ke wena ukukhomba umuntu ake ngithi nje kunabantu okuyimanje okumele ngabe bathatha ubukhosi basemakubo. Awukwazi awungeke ukwazi ukuthatha lobu bukhosi ngenxa yezinto yemcibilisholo ebalekeliwe ngabo lobu bukhosi. Manje wena mesuthi ke ungavuka nje usuthi hayi mina ngiyakwazi ukuthatha izinqumo kanje.
nokuvuka nje usucabanga ukuthi ke hayi sekumele ukhulume ke ngendlela nanoma ingayiphi indlela ocabanga ukuthi right ukuthi ungakhuluma ngayo. Leyo nto leyo ayikwenzi ukuthi ube umuntu ngempela. Kumele uqale izinto uyiprocess uyibuze. Yikho kunabantu ababizwa nangama advisor ngoba ngeke uzumthola upresident nje ngizokwenza isibonelo evele ekhuluma nje nanoma kanjani ngezinto azazi ukuthi zibucayi noma ziwubungozi obungakanani emphakathini. Kuzoqale leyo nto leyo kuba abantu abama advisor ukuthi okay thina bese advise ukuthi ungabeka kanje president lokhu nalokhu ngoba ke kuthinta abantu abakanje kanje. So lento le nje ka Max bafethu ithanda ukuthi ibe inkinga ngoba asazi noma mangathiwa nje okay siyaxolela ke mfoko emakhaya. Kodwa manje ke into eyinkinga ukuthi ke kumele ke uhlawule ke manje. Yabo kuvele kuthiwa nje ayike indoda kumele uhlawuleke ke manje abekele intaba engaka ngoba phela ukwazi ukukhuluma kanje ukhulume futhi nangomuntu ovikelwa uzulu wonkana. Asisho ukuthi khona abangakufanele ukuthi babe kulesi sihlalo. Siyazi ukuthi emandulo amakhosi isihlalo sobukhosi abanye babengena kanjani kusona. Siyakwazi konke lokho. Kodwa kusho ukuthi zonke lezo zinto kumele kuqale phansi manje lokho kukhulunywa ngazo noma ke kuthiwa zinga applywa manje. Isikhathi asisafani. Amakhosi kuyaziwa vele ukuthi ayebulalana noma ayebulawa ukuze kukwazi ukuthi kutholakale isihlalo sobukhosi. Nangu uyakuthinta ubhaka lokho. Kusangenzeka yini manje pho? Angiboni ukuthi kusayinto engenzeka leyo. Uma kungenzeka kungamele kube nabantu ababhekana nengalo yomthetho. Kanti ingalo yomthetho ngaphambilini kwakungeyona ingalo yomthetho nje ngokwemthetho ebhalwe phansi. Kodwa ingalo yomthetho kwakuyiyo ngqo inkosi leyo esuka ikhona lapho kuyisizwe leso. Manje ngeke ke kusafana. Ingakho ukuthola kuyicala elibovu ukuthi ke uMax Makhanya engakhuluma ngalendlela akhuluma ngayo nesilo. Ngoba phela naso isilo siwumuntu njengawo bonke abantu ngaphambi komthetho. Bese kuba nale influence ukuthi ke siyisilo lokho advantage futhi. Uyambona nje ngisho ebusweni ukuthi ke lo muntu lo uyayisola nje manje ukuthi ubenzani yabo. Kodwa nje abantu sebengakwenza abakwenzayo okay amabutho noma ke induna amakhosi nani ke bengazithatha isinqumo abasithathayo ngoMax. uMax bekuvele kufanele futhi ukuthi ke ayihloniphe indaba ke yisilo noma ke isihlalo sesilo leso esikhona. Futhi angagamani kakhulu ke endabeni nje lezo. Benga highlighter ekhe lapho akha khona ngoba phela futhi enye into bekumele ayihloniphe ukuthi yena usekwelinye izinga ku social media. So if ever ekhuluma izinto nje ku social media leyo nto kulula ukuthi iphephuke ngamanye amazwi isabalale yonke indawo. Itholwe nabantu abazoyisebenzisa ngendlela engekho right. Ukwenza abantu bakholwe futhi izinto wena oyikhulumayo. Why? Because usune followership eningi enkulu engaka. Nendlela nje mhlawumbe enye into oyikhuluma ngayo mhlawumbe kuba ubeyibeka ngenye indlela engenayo indelelo lento leyo kade ehloso ukuyidlulisa ngaba ngekho futhi kulolu bisha kulona njengamanje. So uKing Bhaka ngikhonela kahle la I'm doing this video ukuncoma indlela ekwenzeke ngayo noma indlela abenze ngayo ukuthi ke igcineni kodwa noma ke nje kungakhona igcineni ngoba ke sabhisi liqhutshekwa nalo lolu daba. Uma ungaphosisi nje ngithi asebe emabili noma amathathu ama media briefing la ukukhuluma ngayo le ndaba le ukuthi ke ukutsamela akachaze lo mfowethu ukuthi yindaba njengoba bebuza na uKing Bhaka nje imbuzo ukuthi ke inhloso ekukhulumeni ngesilo ngendlela okukhuluma ngaso bekuwukuthi ke uachieve ini yabo.
ngoba phela umuntu ke ukona konke usuke ekwenza ngenhloso yokuthi ke khona afisa uku-achieve ngaleso sikhathi. So nawe mfowethu la ukhona sisi wami noma bhuti wami mfowethu udadewethu la ukhona, you can comment on the section down below usitshele ukuthi what do you think mhlambe was right yabo kule conversation nje yini ucabanga ukuthi ibe positive yabo ibe nomthelelo omuhle ekuthenini ke abantu mhlambe ke bacaciseleke ngempela ukuthi ke uMax Makhanya lokho akwenzayo ukwenziswa yini. Do you think abantu ke ngempela ke bona bayacaciseleka njengamanje ukuthi okay fine uMax Makhanya was doing ama video akanje ngenhloso yalokho nalokho ya ngabe kukhona yini izinto ezishodayo uMax Makhanya akusamele ayiveze angayivezanga kuyona le nkulumo khona manje kade ethi use USA I think ke lokho mhlawumbe bekuyindlela bekuwumdlalo nje yabo. Ngale kwaloko bafethu singaze sikhulume ke siphinda into eyodwa kodwa ke you can tell me on the comment section down below what do you think nge-conversation kaMax Makhanya noKing Bhaka njengoba kade memile laphayana ke kwakhe esigodlweni sakhe. Kuthiwa ke njengobuzwa nje kunezinsizwa ekhona laphana ke kuthiwa ke ekade zihamba naye uMax Makhanya, meaning shuthi lo mbhemi lo kahle usayisebenzela le nkampani le because manje ungaphelezelwa abantu akade usebenza nabo ekubeni ungaseyona engxenye yabo labo bantu. Le nto ingenza ngingabi nako ukuqonda lapho, but ake nisitshela mfethu ukuthi ke ikuphi ngempela ke enicabangayo. Ningakhohlwa ukusubscribe niphinde ke futhi ni like le video. Thank you very much for tuning into this video. Thank you.